kota Sucuk dah. Yo Pak, orang kota Bangsok. Pandai main motor di mana? Pandai. Ini kasuanda apa dia? Gaya kurang meyakinkan lah. Saya nak masuk bandar. Kak mesin Pak. Mbak Ben tahu dulu. Oh, pasti mah Pak. Platina tangga Pak. Mbak cek dulu Pak. Oi, kok iyo mah. Tak salah ucuknya di murah loh. Mencari operatornya canggih bentuknya mah. Unde Pak. Kok lambuang kene kok Pak. Ayo tak paso rawat inap atau Pak dulu.